Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it he being dead, still speaks. By faith Enoch was taken away, so that he did not see death, and was not found, because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony, that he pleased God. But without faith, it is impossible to please him. Ngaphandle kokukholwa asikwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Ukukholwa sikholwa izinto esingakaziboni. Akekho owalibona izulu sizwa ngalo, kodwa siyakholwa ukuthi likhona. Azange besibabone abanyuka baya ezulwini, kodwa siyakholwa ukuthi abo-Eliya banyuka baya ezulwini. Konke lokho kuyini? Ukukholwa. Siyakholwa ukuthi ingilosi zikhona ezulwini. Siyakholwa ukuthi nalapha phakathi kwethu zikhona, asikaziboni. Kodwa ngenxa yokholo siyakholwa ukuthi zikhona. Yes, sir. Uma uJesu ebuya, lithi iBhayibheli uyokwehla ngamafu, ebe lapha esibhakabhakeni. Asikaboni kwenzeka lokho, kodwa siyakholwa ukuthi kuzokwenzeka. Yes, sir. Azange sibone abantu bevuka emathuneni, kodwa siyakholwa ukuthi kuzokwenzeka lokho. Yes, sir. Azange sibone abantu benyuka beyinqwaba baya phezulu emafini, njengoba iBhayibheli lisho, kodwa siyakholwa ukuthi kuzokwenzeka lokho. Yes, sir. Ukukholwa izinto ongakaziboni, ukholwe ukuthi zizokwenzeka. Base siyabona abantu la. Ithi iBhayibheli masifika ezulwini sizohamba phezulu kwegolide. Asikaziboni izikhathi zegolide, kodwa siyakholwa ukuthi zikhona. Yingakho sila. Bese ithi ezulwini umfula ogelezayo ovela esihlalweni sobukhosi sikaJehova. Asikawuboni, kodwa siyakholwa ukuthi ukhona. Bese kunezihlahla ezithela izithelo zazo eziyishumi zithela njalo ngaso sonke isikhathi. Asikaziboni isihlahla esithela izithelo eziwu-12 ngesikhathi esiyi-1, kodwa siyakholwa ukuthi lokho kukhona kuzokwenzeka. Bese ithi siyawungena emzini ngamasango. Asikawaboni lawo masango, kodwa siyakholwa ukuthi akhona, siyongena nawo. Bese ithi sizowabona abo-Abraham, sibabone abo-Moses, sibabone abo-Daniel, sibabone abo-Isaya. Sikababoni, kodwa siyakholwa ukuthi ngalolo suku sizobabona. Ukukholwa yinto ozange uyibone ukuthi ikhona. Khona abantu la? Besithi siyombona noJesu. Ithi masifike ezulwini, uJesu uyena ozawudlala itafula, bese sizawudla isidlo noJesu. Asikaboni kwenzeka lokho ezulwini. UJesu kube wuye osipha isidlo. Asikaboni, kodwa siyakholwa ukuthi kuzokwenzeka lokho. Bakhona abantu la. Ukukholwa izinto ongakaziboni. Njengabo abakholwa amadlozi, bakholwa into ebangayiboni, kodwa bayikholwa ukudlula wena
owazi ngoJesu akaniswa ngoba bayahamba ebusuku bafike bakhulume serious lapha eGcwabeni athembe ukuthi impendulo itholile ngoba wenzani uyakholwa kodwa ukholwa into ephelayo. Ake ngivale ngokuthi kunomzalwane owayelapha eModabi waphuma namazwi abomkhwela umxoxela indaba uyixoxa uyahleka uthi hey kuyadura ungakholwa bamhlumbane njengoba washo niyakwazi ukudura njani ungakholwa kuthiwa manje indoda ngishona ekhaya thuthi lami yakwazi lokho kumele kuhlatshwe inkomo ezomkhapha ne njengoba le nkomo ihlatshwa ezokhapha mina ngizothathwa kufakwe ebhokisini inkomo ifakwe ebhodweni bese mina ngithathe ngiyofakwa ethuneni inkomo ifakwe esiswini sale ngento ethuneni laba abayidlile bahambe nayo esiswini baye emakhaya kodwa kuthiwa ikhaphe mina ubani okhahle le nkomo ethengwe nemali engaka kuyadura ukungakholwa futhi lo mzalwane ngicasha omunye umuntu nevele uya le kwelinye ilizwe uthi uyahlupheka uyasebenza imali akayiboni ukuthi yaphi manje ufuna ukukhuluma nabokhokho bakhe lethuneni thengele isnake thengele izinto lezi azisalapha mina-ke ngifuna imali yokufika lapha uthi ngathi ngiyambonisa ngibona ngayizwa lento ngidabule ndaba ngizodrayiva ngikuse lona imali yami yepetroli imali engaka athi hey ngimzwele futhi ngehlisele iningi le mali akanandaba ukuthi uzoyibhadala uthi into engixakayo uthi senginehembe linye angikwazi ukugcoka nale cathula kuphela kwazo nale bhuluku kuphela kwazo mara mina ngifuna imali engange-4,000 yokuya lapha unayo akakwazi ukuthenga impahla uma sifika lapha kunamathula namalume lakagogo uphethe isnake ukhuluma nogogo gogo ngiyahlupheka anginasicathula izinto zami zikamanhle imali angiyazi yaphi nasi isnake sakho ungamniki umalume lo bekamzonda ungakholwa wenzani kuyadura yonke into yenza ungakholwa awuhlukanga kunesidaba uma iBhayibheli lithi sidakiwe government udakiwe ngicela amasala awaphume emdabeni ngoba iBhayibheli lithi phumani kimi bantu bami asiphumeni emdabeni iqiniso asilikhulume njengoba linjalo uma senza izinto zesilo sikhonza isilo uma sibhizi ngama-Good Friday nama-Christmas sikhonza isilo angazi nangezwa yini uma sibhizi sidla amakhekhe wezinto ezaqala zenzelwe abezizwe noma abonkulunkulu bezizwe sikhonza isilo yile nto usathane okujabulisayo ugida ahleke wena mothi umehluko yini kulezinto angizikhonzi ngosibina ngiyadla kuphela udla into ezelwe bani babona abantu la isikhathi sifikile kwezinye izinto asinobona uJesu abuya sizobona uJesu asivuse emathuneni bakhona abazambona abuya bakhona abazambona sebavuke emathuneni angizazi ukuthi ngiyolala nini mangilale ngiliphethe lelo qiniso elincane emnikezwe lona angithembeke kilo ithi iBhayibheli nothembeke ezintweni ezincane uNkulunkulu uyayikamthokozisa lokho asithembekeni kulezi ezincane ngoba bazalwane iqiniso lihle isikhathi siphelile abo-government bebe ngenyawo bayanyakaza yize thina silele bayalungisa usathane usiphelele uqedile uJesu usiphelele sibuyela emuva njengoba ababhizi bahlangana bagibela izindiza bayahamba nangapha balungisela wena msana ukuthi bayokuqindezela kanjani ulobo ulandela hayi akunandaba
makuthiwa kunomfundisi ngapha kuyagcwala kuyenkonzo, hayi phela yivangeli ngiyaya. Hayi ngihlala nabo lapha emsakazweni abafundisi. Dala bakutshela ukuthi ngabe urish kabi wena, ngabe vele urish kakhulu. Ngoba akumane kugcwala inkonzo mahhala thulanga, ayigcwali mahhala. But manje izasogwinyisa. Uzobona inkonzo izogcwala njani, uvulela imali. Asambe wena uyogwinya. Bayagwinya ukuze amabandla agcwale. Ninizwa, siphinda. Njengoba wena ushiya isabatha